Hakajing pen create election MP Lok Sabha arjar pasal na Shillong parliamentary scene kakunhon kinong elam ka BJP na South Shillong hakajing elam uba Sanbor Sulai UMLA haka arpunyo tere urumpang arjar pasal kalalet ban ajing tho show state president ka BJP ban pen pa kajing ang note ka party. Habakran kilat patay kubor uba Sanbor lapan pau bau state president berim uba Ernest Mauriru ula apply ka tiket nalor ka Dr. Fenela L Nonglat ka beri ka noya side an bapau khmat ka jela. Halor ka jingpan pa uba ALHEC UMLA ka BJP na pentorum krap or menteri na sarkar MDA2 bau kwa ban yakuni ka election MP na kani ka seat uba Sanbor ulaong. Baka jingpan tep uba HEC ka tang hakilat patay kubor balada ki pha na Delhi hinray syamla apply ka tiket. Ulaong rubonya kran bar uba HEC halor kani ka jingtmu khanang ban poi sa ka thong ka jing job da ka ba penya khonya ka Dr. Fenela na mar ka dei ka brio ka bala itu da ki pat ba ha ka jella. Iwan matakasi bani kundu yo honorable president jungi uri recommend Marap momen golong presiden juga state president juga BJP. Tengah ni opinion ke jungi ke bagi pak syu. Tengah anji sia aku bopitip hi nakaleng juga parti ru kila adun giba apply tiket. Te kumbala ya ngalaya discuss baru presiden mentan abang aya kan ka letter ke bang along in favor choice kan ke parti through Jong-u bahkan ai tiket ya i Dr. Fenela leng dorong lain. Norba ilajuan na do sa BJP na do kini sistem beladap apa kecing long presiden juga Anas Mauri. Te kumbangala yo bayakran bo presiden ku pengiatim mud uba Mauri u apply ulabu application. Te iba hek si tangor kubor ba yong kasang ka parti apa Delhi. Tenre officially imsim na apply kasumi tangi kot kubor ba yong ba ngarunga long ayu interest ban yele ya ka Lok Sabha election tenga ngasngo ba nakaliang ba muri ngalayo ba ni keren te uong ba ngati lidi ba ngalaya konsol bigi katukan ne ki presiden barim ki oy ngabu application tu labu application takasong por parti te nagaliang i Dr. Fenela i labu application te nagaliang ba HEC to klembu application te ngalaya persang haki mentala RIC i klemwan assembly te ngala phone ru i switch off te nomor ba ngayo jing te bang mentan ba i sistem i res ai nomor ba ka sistem i dan jing sistem kecat na gumno na te ngala persang ban phone ni na do menin rumio mener te kerang bangan ya kudu ya ba HEC berhadin juga ne sibit kan salit kembali juga tadi ibu sistem dia discuss non iru ba ingin ya telilang kawai ngin yo ba dia support lang ba ban penyo tiket ya Dr. Fenela leng do nong light nomor bi atrai mentala jen sistem binalikan bas keleng ayo ke baru wes kasih sebab ilong ru kandidat ke ba inlong gebron bok banyo kandidat ya Dr. Fenela nomor ba ila don ka vast experience socially and politically nang ta idon nang ta ila long ru kalau ya ko paunam ka plidan ila long ko no hikai po law college ila hikai nang ku ila yoru ya ka gold medal hapo kalau tapo Delhi tiba involve aki aktivitas ke baper te barok ki pai bari kasi jentia wat sagaru helsu ki itu ba ya ka kalong so popular kalong kanong ki ke ba ka kejing mentua ke bakrawi ke parti ba kum kini ki yong ka leader ki man join ke parti bat kham tam ban lade kum ba ka long apo Delhi pin hi ba nagaliang Narendra Modi ba daga BJP kiju ki la dan rugi program seperti bu specifically how to encourage lade ba ki empowerment ki woman nginyo ya ka kandidat kumi Dr. Fenela kadang bus susu parti nomor di kalong kumi but ke election kam di election na mili kan di MDC kan di MP election ki pat ba lang ba ki ko kubor kan ka kubor ki pat ba te kalong ba iba apalasan sistem de sukta sawat akan dong po parlimen mden bokusi mden development mden ye hiru dum ba jum ba pala ki paj ba bun ko mi kan du song shit tengah ngaso ban
kerpat membanyak di pajbar ini belum bastar ba pejingai wujus nget ya kata ya ketika siapa di soi pej ya kata kalau kam kamu kan ada ke Lok Sabha election ke apply ba kada ga election banwan ke kanang ha unang wan hu modi prime minister inang yo bun susu ya ka bot tabalai pun sab ya ka bot jungki sya ka ba pindah hari parti ni shooting masas san sembiang kita sort road vlog ni la penjob dia Dr. Fenela tu ini yo long minister ila ora nak umbar lang te kalong nem ko timunto ya ki sekun samlana ro ki pajba ki no rep no riang ki unemployed youth kam jam kin yo ya ki era te kata ka plus point nomor ko de MP election pi piran pa be de BJP karang ba lari gombalong yang ala da bukan job la ora da dulu bangap namun tak pajba mende sub issue ka bu nomor ka de kam de sa sisin ngan ban yang bakam de ka election MDC ne beli kada election channel hi pa be de BJP urikman moment buat borok kino kam jong 19 South Shillong conference ka bangi mikmat ki jong 19 South Mandal ka bangi le ka do hang ne kumtui ko bangam la bata ngi le ka do bangi long Februar ban ai tiket tegin sabha ru ya ka city show Dr. Chuba Au bolong u national vice president bolong u megre ajonga in charge of Meghalaya state nang ta so Shri Ritu Raj Sinha Ji bolong national secretary but ku in charge North East BJP ba ngitrua so bangi ayaka support ban ai tiket ya Dr. Fenala alungdo online Halor kimat ye keren kum ke ILP ke ketien khasi bat garo kum jo kamat penbait pur ubah san bor sulai ulaang balada ki pajba ki phat daki wei shalok sabha kini kimat kin sakut kum jo lada omde hi lengba ke BJP ke badan ha kabor lada Dr. Fenela hi job kum ke MP te berarti hangtai kan sorkar ke BJP kan ya sa ngiru nya lelang menekran ya gini issues ka bengi ya kan ka por itu Fenela ru ilara bun ki issues kibrang sateng ila kan si press media tekan longa golden opportunity ka kabuk share ya ki pa kasi jantia daki jit tak BJP krang ba kini ki issues mo kini ki jingdawa ki blas akut tu kan suk bahaya Dr. Fenela kam tambi di longkubi ban ila don me habo Delhi temot lala ki ben pedorong kita ki boro te halan fi pa pa digi we ko play ko kongres san slim leyu long MP kam yo jing mento itu issues ki bagi pajba ki NGOs ki dawa ki sakut san slim sipau slim te ladam la pimpa hi da ka BJP pimpa digi we ki kadidi ki tur kin bam sort kum ju san slim skendong po parliament kadau jet be ka BJP ini olong minister hang tai nora da dut balangam ya ka yang iki pai